ya mekenene Oyonkago mwana rokimoi oyaye oyonkago mwana rokimoi Kese county anchire oyongo abegafana Omoske Manson Oyongo Nyamweya oyokoboria ekiroge kiga ky'obugavana wetera ase kiama gya KNC alama yaye ere kibungo nigebe kirange kigima gochiko koremeremo ekerora mochore koba egavana yao gati yaria arobereti gochiko korera ayo momenyi we county ya Kisii ngamo na ase obonchoreria na chikoene kianga asa tukiragia yogokorera obonchoreria abasae tibaratigara maega na chikoene kianga amaganio abo ao obeire gakuyarigereria Oyonga agende county atoletere amagenderero atoletere biashara biratokonye buna basae atogotebanga oborai bono tetoboira somuga omurai oyo ito Manson Oyongo kiagenero atokonye atoroseri chipara kuchimashinani mari nonyana mangana yo gwakana chi school fees chi basari igota bwati kounderi konde wens nabo igasense ya mache na arigererie amacha tokire kero momenyi anyora amache na nsemo ye chisemi boigo na chikoena na chibasari asabana baria batari kwenyara ase obo chenu na arigere chinyagitari aso koenekia amariogo n'abanyagitari mbararo boigo komesia chipara ase nchero gochibeka elami gati yayande amange moko mbwatesi ebeze count ninyerende nyebage buya kere nyomba kera mariogo chipara chitoke amache mbaletere kyosya amache nchirororo so tiambateriga nyasaba kunechi nkoro chino tare 9 mwakiro Oyongo obugavana aka ekura yao ase Manson Oyongo Nyamweya eliwo kinia magendero ase county ya Kisii obasa momba disho obugavana obotaka boke korwe mechi yeito chipara turambulire gitari atoirore chipasari inkwe gutore Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokurentera chibicha chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Litugone ya chumaine chitariki 25 na momotinyo gatano na kabiro mwaka ujirwe ne 22 Chinsa Isano Ibere mesane ya mangana maya getasene Ndizi TV kwirali bagale no kwariania SMS yindi ngumayina ali twa gusangiri kulia kete kwikaboniga ekarato terite matuko 13 kago chesobo choli abonene bumwako yego bujo kagana chitariki kianda motinyo gatano gatatu umwako yego buchirwe ne 22 litukule lero lili abakenya baganyererete chingwana cyabene nabali bakuriye kirugo cy'uburayi bwense abari bane nonyumurayi wikemagyo diemrera morodinga ogosere na tawo chuikerana kulila bakenya mbaganyete chinze chigoika osena chuikana ostari kuchuikerana kulende krama aligani onsanya alika okorekana gose aliganiwe boikeranu ekere debate yigo sijingwana chabene chanyererego chaka chinze 10 cyarero ekero bali babere batake bakero bali abarwaneri babere bagochukumira ase tai ntangani linde babere na bamachukumirana gekora gense yabo tuko
bali batangaine kulingana no roboti ni gotebekana na bali kulingana na chiroboti je boto kitumbare batangaine ase ensemo gose umarufu na ere gochikwirira babiri koegwa entunde ntangana na babiri gochikwegwa ase entunde ndi ya kabiri na mangi bakoreniri ase gitasindikia Ndizi TV anene ka tukumulekera chikura cy'umwaka uyu biga igontobe tukumulekera ayu amona mange buna na chikura cyende tukwariganirwa nikimbikirika bachoria mone chimbebe na bandi bakuri chikure cyose rongorwa gusi asinsi to ngimbe na kwale ne sinjira ya bene kaba munenji wikomwelio eliane mpreton makono yogonkonya somun bwimanyirelio nigakurukwa Joshua Auta. Amayia Chinsa Isano ibeni kutoka kurwa sense meri ya Kakamega asibono ensemo y'abarayi Chinsa kurwa se county ya Kakamega banyarire bakumubulia omunyakero bubwekiyombe kyobochoria mone chimbibe IBC wa furaje bukati kweneke bunango korale mirimo ya yebo ikiranu eri kwenekeria abakenya buna chikura cy'umwaka yongiye korekana asenjera yobwene n'ubwasi kwani agoja maiga yeri beraliti ndigose liberali nene kwenekiwa kati ye kyombe kyobochoria mone chimbibe ne kyombe geri ya DCI anene ekeraba faniswera batatu banyarite bakubwatwa ase igeti ya Chomo Kenyatta kwamba ongoza tume yako vizuri pasipo kuwa na mapendeleo, kwa sababu tuna hofu nyingi sana imetanda nchi ya Kenya kutokana na uchaguzi huu unaokuja. Watu hawana amani, watu hawaamini kwamba Chebukati utafanya kazi nzuri. So this is the time whereby uonyeshe wa Kenya na nchi yote na ulimwengu mzima ya kwamba taaluma yako uliyoisomea kama wakili na uka-apply kuwa chairman wa IBC na Mungu akapatia hiyo nafasi, ongoza uchaguzi huo vizuri. Na pia tungeomba wananchi wote tufanye uchaguzi kwa amani. Jinsi vile Apostle amesema, chagua yule ambao unapenda. Tusiwe katika vita, tusiwe katika ukabila. Ukabila tuliwachana nao. Tuwe Kenya moja, nchi moja, tuchague viongozi ambao wataleta maendeleo katika jamii mpaka kule nyumbani kijijini. Hegera tugotikana na yoni gobono bali bakuri ibiro aho wetera sekia magio DM sense ya Kenya ati yabarayi banyarire bakubulia bakenya gwetanga kwenana ibibande byabo gocyase bali bakubisangirira likorengana na barabo ni wateru n'abantu bali barorekanire bakargo sangirira ibibande ebyo eyikwirana na barachi guturubani bachori ibole bosyo. Kuna watu wanazunguka wakianza kuchukua vitambulisho. Hatujajua kwamba kuna mradi wote wa serikali ambao unahusu kitambulisho cha mtu kichukuliwe. Huu ni wakati muhimu zaidi wa kampeni na tunaenda kwa kura, na watu hatapiga kura kutumia kadi ya kura bali watapiga kura kutumia kitambulisho. Kwa hivyo itakuwa ni makosa kama kuna watu wengine wanaenda kununua vitambulisho ili watu wasipige kura. Kwa hivyo natoa tahadhari kwamba mtu yoyote saa hii akiingia kwa boma la mtu akitafuta kitambulisho asipatiwe. Omubunge omafoko Patrick Makau ni gobono anyaririga kuburia abakenya kwena kibinangwe tanga wale kurwasobogesa kuiri kwena kibunakera bawuchugwa kachukura ni bawuchiko bachora abarayi baranyare bakoreta magendero nigatebune enjere yamo yoko sirio bogesa ku no gachora abarayi bali bangiro bogesa ku bose bali bagotabu no bogesa ku no bobasensito ya Kenya. Mbona sasa hivi nikiomba kiti ya ugavana naambiwa kuja uone Wajaluo hapa, kuja uone Wabaluya hapa, kuja uone Wataita hapa. Mbona nyinyi mnaleta ukabila? Watu wa Mavoko mimi nikifanya vitu nafanyangia wa Kenya. Hao watu ambao wameungana kwa misingi ya kikabila na waambia tafadhali wacheni hiyo tabia. Mnanikumbusha mimi ni Mkamba na mimi ni Mkenya. Hii basi tabeba kila mtu tafadhali. Hata mkienda huko Western kwa functions, Principal Kariuki, any of these people, committee ama chama ikiomba hii basi na kuomba uwapatie kwa heshima. Kwa hivyo hii basi ni ya nyinyi, sio ya shule peke yake. Kwa hivyo mkianza kusema Makau lazima ukuje utuombe kula na watoto wako wanapanda kwa hii basi, wanasoma kwa hii shule, what are you telling me? Please, wazazi ambao mko hapa, hata kama sisi zote ni Wakenya, msikubali tutumiwe katika misingi ya kikabila.
Chinsemo chinde asensi itu ya Kenya niko chigendete kwa kunumra kera amo ninjara kulingana n'umunogeri bwa serikali Colonel Silas Oguna niko bona terune serikali negendete kubika imirubiri ya bene eri gukora mu cyando yendete kwa kachi county aho asensi itu ya Kenya kulingana nere nigatebune serikali ane niko yabwatukirije bese ninjere yamo yogokonya abamenyi bari bandete gwitera amakongo asinsemecho wali. The country, like I said at the beginning, has been facing an acute shortage of rain in many parts of the country. In fact, to be precise, about 23 counties have been facing an acute, shortage of rainfall for about 2 or 3, seasons. And of about, 3-point-something million Kenyans really are in food distress, seeking to be given food assistance. And the government has come up with various interventions to be able to alleviate their suffering. One of the interventions the government has been doing is to provide them with physical food. Now, that has gone on over time, and remember, for those who perhaps care to know, is that the government looked at the cost implications of providing physical food, and then it was suspended temporarily, and then it moved on to cash transfer. Oyo kuriye kiro kyobugabana se county ya Kakamega Cyrus Chirongo nigo wana boli abamenyi bensemeyo na abakenya bonsi ojigwena kibuna mbali kuriye kyama kero bagochora barayi kero toko swas chikura cyumwaka oyo gakao kwana sensemo ya Kamega nigateruna abarayi ababe nigo bagochorwa kolengane kero abakenya bakuriri ekiyama batie kuriri bali barabaretere amagendero ao sinsemo chiri bakuligi ebirugo. Leo asubuhi nimemwambia kama tuna mmoja wao ambaye anakuja kwa uongozi akifikiri uongozi ni biashara, awachane na sisi, kwa sababu hiyo ndio imemaliza jamii ya Mrembe. Munapiga kura ampigii uongozi, munapiga kura uongozi biashara. Na nimeambia baraza, wewe ulikuwa mtoto wa maskini, mtoto wa squatter. Usimame na watu wetu wanaendelea kudidimia. Umurai bw'enzuru Kenyatta nigo bona abodiri chinyomba cy'oburari kwena kibuna nkora libara mangana yekene na hali atanyare koreta kibura buru gose turbani muremba sense yitu ya Kenya goroka ukwana ekero arenga semusiamwe ya masense mu Nairobi nigatebuna nigo bayigoire ensemeyu eri kwena kibuna abarari nkotumia bara ensemeyu kwena kya buna nkorigere libare gose nkori ngori bara mangana abo nyuma batara ya gwatuka gucyase abakenya. The truth. Sometimes the truth hurts, and hopefully at the end of the day you will also learn that it doesn't always have to be bad news, that you have to write bad news to sell. You can also write positive stories about your country, and it sells. You're part of this country. You're part of this country. It's not just the shilling you get from selling your news. You're part of this country, and you need to tell, just like this facility will do, the good, the bad, and the ugly. If it's good, be proud of it, celebrate it, show it. If it's bad, say it. If it's ugly, say it. Every day you just want to look for a sensational story, and then you look at the story hata ujui imeandika nini. Umurai bwenze ni gaja kwanta yuri kurigoro sigeti kya urgaden sianene kero baigorete gose aigeta sensemo ya National Monument and Museum kero atetebune inere nchire ya moyo kogenderi ebintu asense yeito ya Kenya. Mwajumuri abunongo ikomweri wa mangana itama ya Amayia Chinsa Isano.